Ikaze muri amakuru arambuye duhere kuri leta ya Amerika yafatiye ibihano James Kabarebe na Kanyuka wa M23. Ibiro bishinzwe kugenzura umutungo wo hanze Office of Foreign Assets Control bya Leta z'Ubumwe za Amerika yashyize James Kabarebe na Lawrence Kanyuka ku rutonde rwabo byafatiye ibihano. Itangazo rya Minisiteri y'Imari ya Amerika rivuga ko Kabarebe ari uri hagati y'ubufasha u Rwanda ruha M23 umutwe umuryango w'abibumbye ushinja ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu nk'uko iyo minisiteri bivuga. James Kabarebe wahoze mu ngabo z'u Rwanda ku ipeti rya generali ubu n'umunyamabanga leta y'u Rwanda ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yasubiyemo n'ibinyamakuru byo mu Rwanda avuga ko ibihano nk'ibi bidashobora kuba umuti w'ikibazo kimaze imyaka myinshi. Makoro yagize ati iyi bihano biza kuba byakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo mu karere twari kuba twarabonye amahoro mu myaka myinshi ishize. Kabarebe niwe mutegetsi wa mbere wo hejuru mu Rwanda ufatiwe ibihano na Amerika kubera intambara iri muri Kongo muri iki gihe. Amerika kandi yashyize Lawrence Kanyuka umuvugizi w'ihuriro AFC M23 ku rutonde rwabo yafatiye ibihano hamwe na kampani ze ebyiri zanditse mu Bwongereza no mu Bufaransa nk'uko iryo tangazo ribivuga. Retired General James Kabarebe cyangwa Lawrence Kanyuka ntacyo baravuga ku byakozwe na leta ya Amerika. Bradley Smith wo muri iyo minisiteri ya Amerika yavuze ko ibihano byatangajwe uyu munsi bishimangira ubushake bwa Amerika bwo kuryoza abantu b'ingenzi n'abategetsi nka Kabarebe na Kanyuka barimo gufasha igisirikare cy'u Rwanda na M23 mu bikorwa byo guhungabanya uburasirazuba bwa Kongo. U Rwanda ruhakana ibirego bivugwa n'umuryango w'abibumbye na leta ya Kinshasa ko ingabo z'u Rwanda zibarirwa mu bihumbi zifasha M23 rukavuga ko rwafashe ingamba zo kurinda imbibi zarwo. U Rwanda n'umuryango w'abibumbye bashinja ingabo za FARDC gukorana na FDLR umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Perezida Paul Kagame akavuga ko ari cyo kibazo amahanga adafata nk'igikomeye ariko ku Rwanda ari ikibazo kirukomereye. Amerika ivuga ko Kabarebe ari ugenzura byinshi mu byinjizwa n'u Rwanda na M23 bivuye mu mabuye y'agaciro muri Kongo, ko ari ugenzura kuvana amabuye y'agaciro mu birombe bya Kongo akagera mu Rwanda mbere yo koherezwa mu mahanga. Ibirego byo gucuruza amabuye y'agaciro ya Kongo abategetsi b'u Rwanda bagiye babihakana na mbere bakavuga ko ari ibirego bihimbwa n'abategetsi ba Kongo kuko bananiwe gucunga neza ubucukuzi bw'ibirombe ibibazo birimo bakabishinja abandi. Leta ya Amerika ivuga ko ibi bihano yafashe bireba kampani za Lawrence Kanyuka zitwa Kingston Fresh Limited itanga serivisi z'ibiribwa ikorera mu Bwongereza na Kingston Holding y'ibijyanye n'ubujyanama mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ikorera mu Bufaransa. Ubundi si ibi bihano bisobanuye iki? Leta ya Amerika ivuga ko ibi bihano bivuze ko imitungo yose hamwe n'inyungu by'aba bantu biri muri Amerika cyangwa se ari ibyabo ariko bigenzurwa n'abari muri Amerika bifunzwe, kandi n'ibindi byabo ko bigomba kubwirwa biriya biro bishinzwe kugenzura imitungo yo hanze muri Amerika. Si ubwa mbere Amerika cyangwa ibihugu by'i Burayi n'umwe bw'Uburayi bifatiye ibihano abantu ku giti cyabo bibashinja uruhare mu bikorwa bitera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Mu 2022 na 2023 Amerika yafatiye ibihano barimo Apollinaire Hakizimana wa FDLR, Sebastien Uwimbabazi wa FDLR, Ruvugayo Mikore Protégé wa FDLR, Bernard Byamungu wa M23, Colonel Salomon Tokolonga w'ingabo za FARDC, Brigadier General Andrew Nyamvumba w'ingabo za RDF, Colonel Michel Rukunda uzwi nka makanika wa Twirwaneho, Bertrand Bisimwa wa M23 na Corneille Nanga wa M23. Abandi nka Sultan Makenga na Wiringoma nabo basanzwe barafatiwe ibihano na ONU cyangwa umwe bw'Uburayi. Ku kibazo cya Kongo, ibihano by'ibihugu by'uburengerazuba byagiye bifatirwa abantu batandukanye mbere, umusaruro wabyo mu gukemura iki kibazo wagiye ushidikanywaho n'abasesenguzi batandukanye. Leta ya Kinshasa yakomeje gusaba amahanga gufatira ibihano abategetsi b'u Rwanda kandi isaba amahanga guhagarika inkunga y'iterambere aho u Rwanda irushinja gutera inkunga umutwe wa M23. U Rwanda ruvuga ko kwibasira inyungu zarwo n'ubufatanye mu iterambere rufitanye n'ibihugu by'amahanga bidatanga umuti ku kibazo cy'umutekano muke muri Kongo. Imiryango y'akarere East African Community na SADC yombi Kongo irimo isaba ko amakimbirane yo muri iki gihugu akemurwa mu nzira z'ibiganiro by'amahoro bigashyirwamo n'umutwe wa M23. Leta ya Kinshasa ivuga ko itazigera iganira na M23 yita umutwe w'iterabwoba.